Apsolutno. S tim što kod talijanskih vojnika imate 100 manju količinu tih čestica povećane vrednosti i osiromašnog uranijuma u odnosu na naše oficire i vojnike. Pogledajte, gospodin general Nebojša Pavković, 28,30 mikrograma na kilogram uranijuma u telu. To je toliko mnogo i opasno po život da je ovo što je živo ovoliko dugo, to je samo dar od Boga. Jer to je opasno bilo u njegovom telu. Kada je kotlovana 2 kancera koje je imao u telu, odmah su morali da se preduzmu odgovarajuće mere lečenja. Ali da li je gospodin Pavković imao u Hagu i da je izdržavao kaznu adekvatne mere lečenja? On je čovjek, prema njemu mora da se postupa shodno povelje zaštite ljudskih prava u Strasburu, gde mu je poređeno pravo na život i pravo na čovečno postupanje, član 2 i član 3 Evropske povelje. Znači, povređene su mu osnovna ljudska prava, jer ako zatvor ne ispunjava ili nema mogućnosti da da adekvatno lečenje, mogu da dođe kod nas, da se leči kod nas. I tu je došlo do povrede njegovih osnovnih ljudskih prava. Ako to važi za bilo kog stranca koji desi se, na 1000 načina čovjek može da završi u zatvoru.